Klinac i Mike MC, Tupac i Biggie nove balkanske rap scene. Bukvalno dva najpopularnija repera koja je podigao Baka Prase na balkansku scenu, a zadržao ih je njihov rad, trud, talenat i tako te gluposti znate. Pošto sam pogledao mnoge video o svađi, odlučio sam napraviti jedan ultimativni video o beefu između Majka i Klinca. Prije početka lajkujte ovaj video i subscribeujte se za još ovakvih videa. Ako ovaj video dođe do 50 lajkova, pravim još video o rap beefovima Balkana. Pa idemo. Početak svađe između Majka i Klinca se krenuo dešavati kad su oba repera postala popularna. Tačnije oko prije 2 godine. Naime, po priči Majka, on je htio da snimi pjesmu sa Klincem, ali po njegovim riječima Klinac je djelovao nezainteresovano i krenuo ga prozivati na nekoj Facebook grupi. Sviđa kako pravi pesme i htio sam da radimo neku pesmu. I sad on je tu meni pisao poruke fazom kao NZM, kao ne znam, i K kao K, OK, kao ono skidam iz kurca. I onda sam mu rekao, brate, ako nećeš reci neću, razumiješ, nemoj ko dete, brate. I poslije toga sam vidio, brate, da u nekoj Facebook grupi kao komentarišu me u negativnom smislu, pljuju me i prave neke mimove o meni. Majku se to naravno nije svidjelo, tako da je pitao Klinca šta je ovo. I onda sam ja njemu poslao screenshot i pitao sam ga šta je ovo i on je kao bio u fazonu kao haha, kao sprednja, kao zajebavamo se. Onda sam rekao da to uopšte nije zebancija, brate, da nekog pljuješ. Klinac je rekao da je to samo šala, ali objavljivanje Majkove djevojke na story prešao je granicu. Tako da Mike shvata da nije baš gotivan kod Klinca i voila, najpopularniji balkanski beef nove scene je rođen. Zaplet. Pošto nisam uspio da nađem nikakve informacije gdje Klinac priča o Majku, većinom slušamo Majka u ovom videu. Klinac je imao beef sa Candyjem i naravno napravio je diss track na njega. Mnogi su ovaj diss track zamijenili za diss track na Majka, što nije bio slučaj, dok je Mike upao u svađu sa 2 lika s kojima je Klinac prethodno surađivao, a to su ova 2 lika. Znači Albino i Elon. Ovdje zvanično umire nada da će Mike i Klinac surađivati. Evo ovako ljudi, imam svoj sam server, bukvalno brate, IP ću da vam dam na sljedeći story, znači roleplay je, igramo svi od nule bukvalno, znači koja će brate, da se brate spredamo, igramo sam pono, imamo i Discord, imamo sve, znači jedino pravilo je brate da ne slušate Mike MC-a i možete da igrate sa nama. My dick small like shit. I still beat my dick. I can't eat no clip. Just like fuck up. Brate, crnji really brate, budu ljubomorni ponekad jebote, što ti živiš život, puniš klubove, brate, pun si para uvijek, puna torbe, razumeš, imaš sve, bukvalno na Basivitiju si, izbaciš pesmu, brate, sa Klincem, izbaciš pesmu sa Sukijem, živiš, bukvalno, brate, živiš nečiji san i on dođe, brate, i budu ljubomorni na tebe, razumeš, ja imam neke činjenice u njemu koji bi mu srušile život, razumeš, pošto sam ja isto iz Subotice, rođen tamo, brate, znam sve o njemu, bukvalno. Brate, neću tekstovima da se vrate raspravljeno, nego lepo ću doći u Subotici, jebo ću mu kevu, razumeš? Gang shit, burez, nema kod mene, brate, diss trackova. Tako da ništa, brate, čekamo ćelavog smrada pedofila da odgovori, brate. Znači, mene pljuju 3 sorte. Neuspeli abortusi, djevojčice sa kitom i ovi šatro novi wave reperi, brate, što mi tripuju Lil Uzi Verta na pesmi, razumeš? Buraz, get the fuck out. Samo da vam kažem, svi vi neuspeli abortusi da mi se skinete s kurca, brate, jer ne diram nikog, ne pričamo nikom, buraz, pitaju vas nešto za mene, odmah nešto kao glumite neko ludilo, brate, nešto kao smijete. Trčim krugove oko vas, najbolji sam reper na Balkanu, brate, što se tehnike tiče, što se flowa tiče, nemojte više da serete, brate, razumiješ? Znači, prestanite da serete. Ne diram nikog, nemojte vi mene da dirate, inače ću se nekome krvi napiti buraz, a to verujte mi da nikome ne treba.
Znači, smirite se, iskulirajte, ako vas nešto pitaju, ne odgovarajte, ako vam treba cloud, sisajte mi kurac, brate, razumeš, to je to, peace out. Pokušaju buraz, što pokušavaju konstantno kao da me ismevaju, kao majke cringe, majke ovo, majke teči krugove oko vas, kao što sam rekao, niko nikad neće repovati kao ja, niko nikad neće moći to i tek ću krvi da vam se napijem, brate, i tek ću vam uzeti sve, zašto ste sujetna govna, ona smrdljiva, brate. Eto, čisto da se zna. Pljuju me, brate, i ne vole me, zato što su sujetna govna, smeta im što sam uradio iz svoje sobe, ono što oni nikad neće uraditi, ni sa nikakvim izdavačkim kućama i sa ekipom. Da vam objasnim, brat, nešto što se prethodnog storija tiče, momak je u pravu, znači meni je ovo čisto, ja znam ko sam, ja znam šta sam i većina zna ko sam i šta sam. A svi ovi sujetni, propali reperi, brate. Majka su nastavili iritirati mimovi i uvrede od ove ekipe, pa je čak napravio i distrak na klince koji je objavio na Instagram. Usput sam našao ovog lika s napadima šizofrenije koji Kobiva reaguje na to. Kako dobro, brate! Ja sam učio od džusa struke kruva tenira, da sam na tvome mestu ni ja ne bi imao mira. Ali ga lik rešio je, znači ovo je stvarno... Ha, nisam znao da Janko ima sina. Težak život. Kad bi klinac i Mike krenuli objavljivati diss-trackove na jedan drugog, ko bi pobjedio? Ovo je moje mišljenje, disclaimer. Ja ulažem sve na Majka. Zašto? Jer Mike je neko ko se ugleda na Eminema. Da li je ravan Eminemu? Normalno da nije. Ali, ipak je više lirički sposoban od klinca i ima bolju tehniku što se tiče liričkog flowa. Klinac nije ni blizu lako poražen sa isto solidnim flowovima i naravno dobrim lirikama. Ali ako ćemo biti realni, klinac je više reper kojeg slušate u klubu ili dok se lažno gasira, dok je Mike reper koji bi zapravo trebao biti napredan sa disovima i spremniji za ovaj rat. Tako da za mene pobjednik je Mike. Ako vam se sviđa ovaj video, lupite taj like, subscribe za još. Ako mislite da bi klinac pobjedio Beef, napišite u komentare zašto i kako. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Peace.